تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو خلق 7 سماوات طباقا من تفاوت ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها وأعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله العظيم. ಹಮ್ದಾಯಿ ಶುಕುರು ಕುಡನಿ ಆಲಂ ತವಗೆ ಬೆರಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಾಲಾಯ ಸಲವಾತ ಸಲಾಂ ಲೆಬುಂ ಎದಿ ದುವಾ ಕುಡನಿ ಮಿಯುಮ್ಮತುಗೆ ಬ್ಯಾನ್ ನಬಿಯ ಮುಹಮ್ಮದು ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ್ಮ ಮಿಸಲವಾತ ಸಲಾಂಗ ಏಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಆವ ಅಸ್ಸಾಬುನ ಮಿತುಡು ಸಹಾಬೆನ್ ಶಾಮಿಲ್ ಕುಡ ಮಿರಸ್ಮಿಯಾತಕಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಮೀಹುಂದಿಡಿ ಉಳೆ ಹುರಿಹಾರಶಕ BML ATM ಬೆಹೆಟ್ಟುಮಂ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟುಗೆ ದಶು ನೂನ್ ಮಗೂದುಗ ATMಗೆ ಹಿದುಮೆ ತಾರಫ್ ಕುಡುಮೆ ಗೊತುಂ ಬೇವೆ ಹಾಸ ಹಫ್ಲಾಯ್ Minister of Economic Development and Trade Honorable Muhammad Saeed Noona Thol Tamsil Kuda Adaitunge Majlihuge Issatteri memberu BMLge Chairperson Ahmad Ali Habib BMLge MD CEO Muhammad Sharif Kumpunitakuge wedding BML Executive Team memberu Magudu Council ge Rais Fatullah Nasir Abaduwe Situbaru Kuda Wami Bankuge Loppeti customeru Ekuduanuge Muriti Ayatakun Rasmiyatu Fattava Devi Noon Magudu School ge grade Ashikge Customer Service Assistant Alugandu Nabahat Rashid Mirasmiyatuga Dengonnani Rasmiyatuge Sharafweri Mehmange Wahata Fulu Dekkevu Mi number 40 Hamakoddevu Mang Alugandu Wadang Adabweri Kamayiku Midannawalani Minister of Economic Development and Trade Honorable Muhammad Saeed Minister Saeed Bismillahirrahmanirrahim. Me Daira Register member Abdul Sattar Muhammad Adi Noon Atola Nisbeba De Izzeteri memberun Ebatibbe Manadu Daira Register member Husni Mubarak Adi Kendikulu Daira Register member Muhammad Afu Hamid Egi Tura Bank of Maldives ke Chairman Ahmad Ali Habib Bank of Maldives के Managing Director CEO Sharif Ministry of Economic Development के is wearing Rational Council के Raisa आदि Council के member कड़ान तिब्बे एम हबेफो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अलगुनुगे मियदु मी राशुगा मगुदुगा मी फेशिगंदा ATM के हिदमय मिहा कुड़ा दुवस्कोले के तेरेगा आदे रईसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ एमनिक फानु के रियासी इंतहाब का मेरा सब वडागे मेरा सो के एमनिक फानु वाणी वाउद वडाएं फा मेरा सो के रायतुन्ना राशु का तिबेगें ATM की खिदमत लिबेने इंतजाम हमें जैसा देवुमा वारा कुड़ा दुवस कोले के तेरेगा मेरा वे सीमेने गोता राज्य के गिन रत्ता के गमिहार इराद पर विया मिदानी ATM के खिदमत फोर को देवमु एवाउद फुलता हो के तेरे एक तेरेगा मियादु नून अतलुगे दे रशक गमिहारवेस एक तेरेगा मी केंद्रकोलुदु दायरा के दे रशे हेमदु
adi kudafari den miharu urdu dairage mi maguduga den adives mi atoluge iradu kurevia mi daturu nimeruga hama hurihara shegga ATM ge khidmai for koddevegen daane miya ekoga alonu hama faha kollan ha alif atolu adi dalu atoluge ves hama hurihara shegga raisul jumhuriya Dr. Muizge e wawdu fulute tahuge tereng mi tin atolu mi vegendani miharu huriha rashegga ves miradde mi atolu ge huriha rasheg hulu nima mi daturuge tereng hulu nima mi atolu himene gota ha alif dalu adi mi atolu ge huriha rashegga banking ge hidmai nuata ATM adi banking ge hidmai midani feshige alonu demme waah dakkamum ves dannawadin raisul jumhuriya emanik faanu campaign terega kurevi datur fuluta hoge teregaya adi emanik faanu ge eki mashruutan hinga me kurimves rajyega rattaka kurevi datur fuluta hoge terega war boda faha kurevigen diyei rayitunna war bodati kambodu huntange baadeye banking ge hidmen nudibunim jehigen onna rasha ATM fasa nagan danjehun kuda adedegge fasa en nagan jehigen onna rasha bodo hede ekkoggen danjehun rashuge darin resort toga masike kurayaruga nuata firing kari rashuga resort toga masike kurayaruga school darifulu gendamu adi fasa nagan ehen rashaka danjehuma ki bodu takudif miharu mihidme feshigen dairuga sida rashuga tibegen rashum mi banking hidme libena gota Bank of Maldives mikam fahikoramun yannani annairuga algon menna kurimati kurwa wadaveri siyasi befulu eba suwadu kureye CEO vidaluvi adi algon istennevi miha digital zamanege ATM tiyalani kiwegen heyi ebefulu e vidaluwani hama emme tankole ebefulu lawful eba maradavva rajyege rayitunna libe faseha badadam beenumen nuwe adi hama yaku ATM ta muli rajyege hurihara shegga mashruwe gota wakirashe baki nuko mihun gines mihun madas wakirashe baki nuko hurihara shegga mi fassahar doge terega ATM ge hidme den feshumaki wara muhim mashru ekkama gabul kogge raisul jumhuriya Dr. Muiz miya degen dawani wara bar speed go mekan koravu ade miya eko ekiga mirashuge rayitunna libegen dane fasihatan hunnana tibe fulum mesekam faahage koravu e algonde deni mi rashuge ves denghuri ama baut furto ko tere guri denghuri kantata ves MP Sattar raisul jumhuriya Dr. Muiza ekuga wara muhim masik pultage gendani rashuge taragiya daira ge taragiya koravu ehem vima miyadu ves semonik faanu ama bidegge kantahoge bahus koram vesama ovva adi alonda malumat libunu gotu committee ge sama bay masiketta ves hutta mi dairage member izitere member Sattar adi Husni Mubarak adi afu ves wadayati hama mi atoluge taragiya mikahada komme kamegge befulum bayriwan berum fulwati ehem befulunna adi rashuge council raisunna member unna rayitunna waraboda shukuru danna ati befulunge namfuluge algonu gamilla namuga ministry ge namuga banku ge namuga rais mikamuga bahattawa gakkam adi ballawum gendawa alonmen irshad demun genda gakkam fahakko emanik faana rayitunna mi for koddin khidmata waraboda shukuru ada kura huriya befulunge namuga adi ya kolon wa kurkodlana algonuge ihlasteri edumaki rashu council lum mihar wese bardum eba devva war boda adi miya ekuga mi hidme feshigen diyama mitam bedehettuma adi banka ekuga tibe fulu muamala ittave sama miha lui fase gotka gengostinu ei alun gedmaki ade wa kurkollana den alun men miya fahu mi eburani mitam hulum kamawati mendu namaduge wagutus kariwati alun wa mi kurkolli assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ಶುಕ್ರಿಯಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ರಸ್ಮಿಯಾತಗೆ ಮಿಹಾ ಹಿಸಾಬುಂದೆಂ ಗೊಂಡಾಣಿ ಮಗೂದೂಗ ATM ಗೆ ಹಿದುಮೆಂ ಇಫ್ತಿತಾಹು ಕುಡು
මීදුමන් ඉෆ්තිතාහ කොද්දෙබුමන් අලුගනි මිදන්නවාලනි Minister of Economic Development and Trade Honorable Muhammad Saida adi arihuga wadakatuma BML ge chairperson Ahmad Ali Habib adi BML ge CEO Muhammad Sharif dannawa Mirasmiyatuge ejendaage emme fahu number ade Bank of Maldives innun magudu councilan aduwa handani fila councila hawal koddebum mi number furi hama koddebum man ede sharaf veri mehman gadi humbadan adap veri kamaiku eden adihuga BML ge CEO Muhammad Sharif ade chairperson Ahmad Ali Habib bavadi bedebun eden councilu mi filaya hawaluma council ge rais Fatullah Nasir dannawa Mihisabun mirasmiyak nimuni wassalamu alaikum